APSLC atumpen bituring thama konsensi angkang along mai pedo bom along local BCP atumpen ke kam khedun. Borjan MSC konsensi angkang cara kom thekji aphan Borjan Youth Forums hamprang asong bhang pathek pon. Non Headjong Assam Chief Minister Dr. Himabita Sasroma Asorkar pen Nipharu Sike Chok Aputhak Pini Farmer Growth Center Hemalong Baika Nipon. Borjan MSC Constituency angkang along non owe kimi etumaphan lok Charlie ana kangthur ponji laben Borjan Constituency along kachingthur asayamuk ke claim along ke lang dunchari ji laben Borjan Constituency arat atumaphan mesen atowar ke claim pi ponji ke bor iponji aphan mang ponji pini. Pai ni pai inquiry CR ni Dilai Joseph Terang Memorial Hold along Borjan Youth Forums hamprang song mahang pathek pon. Pini labang so amai kachari pon along Borjan Youth Forum asong mesen pen kachari pon ji aphan onteron aphan si maipu arpu pekpon. Lapent angtong hangse aphan konchun bang arpu pekpon lapen alang litum along kacharap dun ji dun maipu Joyram Timung Bhayet Teron Kiran Ingtipi lapen AGS Nubin Rongpi Jirjar Timung lapen tu BD Sir kacharap dun ji abang pu atumpan Chandra Singh Teron Baliram Ingti Krishna Rongphar Baburam Rongpi atumaphan si BD Sir apu pekpon. Lapen labangso Borjan Youth Forums hamprang song anu sike pangtang ponji aphan 3P along klembang pubang piaphan ka dukowe bang pokep atum baphan arpu pekpon renti. Dilai Youth Club Hemalong Joseph Terang Memorial Hall along netum Borjan constituency awe midoan kadukawe chingrum si cheklojon khotrok aprang abatai chingwai chingsai si pini netum hawar Borjan constituency along akisung doan kache songji aphan labangso Borjan Youth Forum ko netum pini radang no pangdak poniglo tapen seng poniglo ladak netum bang trokep sose tiripi kachariji mate Central Executive Committee netum arpu chebak ponlo si pini labangso pherang kema long ke thangang tung ma lahenlo netum labangso song kopi posi Borjan angkang aphan kapathek nang kok la mahan labang jasemet lahenlo Borjan constituency ke Karbianglong long Inkoratrok constituency doan ngong pen ke thenai along bodade Borjan constituency ta isilo ladak longli adang da thepik ar momuluk dopik la pen akhai bang akhai pen chenglo ason akhai kachiju dopik la sojok ladak akisung bang kai kita jut je plain place theklo jasemer netum toklang amo netum constituency pen kon ma kapaprang donangji kon ma ke thek donangji labang so bang thek dunde la penan parta netum maha waralong jasemer netum methang chojor cholana hin kapaching thurji methang rapchari je kong gacherai komji la pen jasemer abdu ya hoy along le kai ke ta Borjan hawar Borjan constituency ke kai ke Nagaland ahoy pen longli alam ki kai ke ta do kopi koson ne komat ki chok chelone tame kai ke ta do silahai putha pini pen ni dum Borjan Youth Forum atung aljap kluk pen che songji ke cheng si tok langamo adun thu chojor cholan pen chenglok rapchari mo gacherai kong netum methang dak Borjan owe mi etum kapaprang don je aphan methang aduya hoy gacherai kom je aphan owe mi phan methang jutang jubar alamet lamchong anim rokom kapaching honji labang so kemang bas netum Borjan Youth Forum pathek labang so Borjan Youth Forum ke lage netum Borjan constituency mate Borjan hawara phanchot lapen ladak netum labang so songge osomar propra rongroke joe song lapen non sengomong pathilodi asong gali labang so songge methang kachari aron song a constitution arondo methang angthek do logo do akemang do netum athepi amoto netum chokli aposipini labang so ni kemeon ni netum pini Borjan Youth Forum Dilai Joseph Terang Memorial Hall along netum pangdak pon se netum hin pen pini na tum phan pherang ke phan bangso Borjan Youth Forum ke sing along nili Borjan Youth Forum phan isi ning che thela bang ke la puson henlo je nili tum Borjan angkang kato kawi owe kimi tum phan aprang pon thekji bangso phan sinili la Borjan Youth Forum phan ning che thepika no athe nili tum Borjan angkang ke thepik la ke madura chini lor la pen ato kanu along ko ansi kiduk doma ke lak doma la ke nili tum se chini lo nili tum sidami la si bangso Borjan Youth Forum ke sing pen
la ovi mi tum han non ki bang ji ovi mi tum han lan su si nilitum asong ki phupide ji phansi aprang ke pon thik ji phansi nilitum la Borjan Youth Forum ke la so akimang pensi pini la Borjan Youth Forum bang ke la puson si ki seng pon la pen nilitum so alu bang ta la puson helo nilitum ta kwan ma la Borjan Youth Forum along king kam ka chi jortun thik ji phansi nilitum pini la dak Borjan Youth Forum pen ar so hin pen sta nilitum bor idun po la pen la Borjan Youth Forum ke la pu han lok kimang lor ke nilitum adu yaw hoi la pen nono wi kimitum han kachirai kom nun thik ji mati an su si ka prang nun thik ji phansi bangsu phansi la pini Borjan Youth Forum bang ke kisengikla Pini pai ni pai inquiry CR ni All Party Hills Leader Conference madi thihek pen APLC atum pen bitung ring thama consensi ke parlo Englong Merok PS angkang kunti pi along stami All Party Hills Leader Conference atum pen mai padupon lo lapen labangso mai ki padupon along stami non head jong engdeng kep lapen endeng krehini asalang ki undun owe kimi atum pan karchu sai padupon lo bon stami bitung ring thama consensi along si BCB along klembang pu atum la so mai meeting along pale dun si ki kham khia sai padupon lo pinpur dam melo ke dam tang apor hosami bitung ring thama consensi along APLC la atum amai along ki pridun pu bangki pedang ant social media pen chenglok news along onta chithang tu pan pin lo Meeting dori noi. Asabu, orang tahu. Meeting dori noi. Dori noi. Orang tahu. Kebang ani dori noi. Kali cetan nang nah, mau cetan nang. Ni tu respect nang kilo nang pan. Nang itu madak meeting doi busi disturb nang. Dali dakani tuliram rohang saradit. Nili tuliram rohang siam sardo pinarni. Tuliram rohang siam sar. Pasi tu pergi saya side. Lapan lahai tu mat. Student tu malas. Siam sar kan. Akhirnya piar lu. Lasi. Ni tu mabangke. Dak bangke. APSRC tahu, ARDC tahu, Kongres tu Cina. Betul dong. Soalnya nang itu muncul tadi. Demokratik orang. Itu mabangke. Tuliram rohang yin dapat. Lapan tuliram rohang apan kai kita ni tuliram rohang alam sudo verji. Lapan tuliram rohang napin kharap teng ni tum ke kam ji. La sidak nang tum nang ke santap nang ke thantu. Lahu nang tum nang pa cobai rada pan kit than ke musta bala ni tum ke correct. Nai lu ni tum ke alam pe bang. Kopia bangun tenang di pui ke, keputat to. Ni tu ke parti do. Lasana parti ga dak ni tum ke bang. Apa ni tu dah vote tu ke. Oh, ekor pelong pelong kan. Nang thane pila awareness. Awareness bhai nang thano nang chira boni film chiram de. Party pandri na. Na awareness bang se executive hai. Ha? Dah ke ni tu masih ya presiden. La tu presiden na ham. La dak ta bigi tu sana ke nong dak ta. Awareness feeling La dak ta bigi tu sana ke nong. Kali dah ke presiden hem. Dak tuliram rohang alam sina do. Lasana lu lalak tu nang PSRC puta nang pa cobai nang ni. BJP punya ke nong tap nang ne. Siam tuliram rohang. Apa ke krong nun pen itu malong. Lahai. Dak pa cobai dun pen lahai akerap nang hang dun nang kali pulte. Cekrong dah. Lagi ni tu kami slip pon cok selo. Hidung parti nang itu. Hidung parti. Meeting ai sila. Siam begitu. Itu siam ni do. Aro siam ke pilih BJP pena. Lasine tum siam malong situm ke kerap dunji. Aro siam han tum pahai wagi aro tum ke daga percentage palong wagi tum siam han. Lasi ladak lahai hu meeting ke nang tetap BJP meeting lo itu PCLC o sama tu naik tek dun pun dolo mai long ba. Awe mati. Lai tum yang mun sa ke kitu ke hai. Awareness sudah pila lai meeting pa. Aton ho ani party hata. Amun ni ka. Party program. Pai ni pai ingkoy arni Difu Farmer Growth Center asai hem along Karbi Anglong District Administration atum pen patir pi ponsi Assam Chief Minister Dr. Himata Biswa Sharma a government mate a sarkar atum pen ni pharosi ke chok aputhak alang ni tumpen mai padupon labangso amai along non hejong Assam sarkar atum ni pharosi ke chok Karbi Anglong Administration atum pen stami alang ni tumpen stami la ni pharosi angbong alang ni tum kupi sai sikideng pon bala pen kupi selang ki chunma ni tumpen tharm panjir bi pon lapen lapu tormos council angkang along kupi pc ke chingthur asayamu alang ni tum kedeng pon ma for exam department atum pen samaj tong dun se alang ni tum pen tharm panjir mi pon labangso amai along Karbi Anglong tormos council CM Turam Ronghang
Dipu LAC MLA Bidasing Ingling, Havarkihat LAC MLA Dorsing Ronghang, Karbi Anglong DC lapen SP atumta chitong lapen Karbi Anglong Thomas Councilor longke Parlo Pont, Pre Exam Department atumpen sami officers atumta chitong dun. Sharma Honorable Chief Minister তেখেতৰ নেতৃত্বত 100 দিন অসম চৰকাৰ যিটো তেখেতে কাম কৰিছে সেই এচিভমেণ্ট গোটেইখিনি যিবিলাকৰ কাম কৰা গোটেইখিনি কথা আজি কাৰ্বি আংলং ডিচি জৰিয়তে ইয়াত আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছে আৰু মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল হৈ বা কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ তেখেতৰ 100 দিনত দিনে ৰাতি 24 ঘণ্টা কাম কৰাৰ কাৰণে কথাৰে নহয় তেখেতে কামে পৰিচয় দিছে যে ভাৰতৰ মই বেলেগ ৰাজ্য মই শুনা নাই দেখা নাই আপোনালোকে দেখিছে জানো যে 24 ঘণ্টা CM অফিচৰ কাৰ্যালয়টো যিটো খোলা থাকে আৰু 24 ঘণ্টাই তেখেতে কাম কৰে ৰাতি 3টা বজাত পালেও কেতিয়াবা অফিচত কাম কৰে বা যোৱাকালি গোলাঘাট জুটাহাৰ পৰা গৈ তেখেত ৰাতি 2টা বজাত দিছপুৰলৈ পাইছে ঘৰ তেখেত নিজৰ কাৰ্যালয় নিজৰ ঘৰ নোযোৱা আগতে অফিচৰ গোটেইখিনি ফাইল চাই গৈ ঘৰ সোমাইছে বুলি কৈছে এই ধৰণৰ কাম কৰিছে যিটো আৰু কাৰ্বি আংলং লগতে অসমত শান্তি বুজাই ৰখা স্বাৰ্থত আলফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি অগ্ৰগতি সংগঠন আছে তেখেতসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি এতিয়া গৈ আছে আপোনালোকে জানে যে কাৰ্বি আংলঙত 5টা সংগঠন আছে এই সংগঠনবিলাকে আপোনালোকে যে অগ্ৰগতি সংগঠন কেনেলেপ UPLA KPLT PDCK KPLT 3টা ফেকশ্যন আছে সেই গোটেইখিনিৰ লগত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সোনকালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হ'ব আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং SP তেখেতৰ চেষ্টাৰ ফলত কুকি এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপৰ অলৰেডি সাৰেণ্ডাৰ কৰা হৈ গ'ল 28 জন আছে আৰু 17টা আৰ্মছ আছে সেই 17টা আৰ্মছ লৈ তেখেতসকলক সাৰেণ্ডাৰ কৰিছে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটী তেখেতসকলৰ সেই সাৰেণ্ডাৰৰ সেই মানে কাৰ্যসূচীটো গুৱাহাটীতে লোৱা হ'ব আৰু NDABও আছে এনেকৈ ধৰণৰ সাৰেণ্ডাৰ গ্ৰুপ আছে তেখেতসকলৰ আদৰণি কৰিব আমি কাৰ্বি আংলঙত সেই 3টা মাহ 100 দিনৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলঙৰ স্পেচিয়েল পেকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি যিটো দিয়া হৈছে আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙত ল' কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাইট কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি BEd কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 100 বেডেড হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 200 ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিভিল হস্পিটেল যিটো দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আমাক কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু এই বছৰৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলঙৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায় 2600 থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ SIU আমাক পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে ৱেষ্ট কাৰ্বি জিলাকাৰে পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে তেখেতে অনুমোদন দিয়া হৈছে কেইটামানৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অহা নাই বাকীবিলাক যিবিলাক অনুমোদন দিয়া সেই গোটেইখিনি আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ জৰিয়তে সেইবিলাকৰ আমি ইণ্টাৰভিউ কল কৰা হ'ব আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া হ'ব ইণ্টাৰভিউ কল কৰা হ'ব এজ পাৰ মেৰিট মতে আমি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কৰিম আৰু কাৰ্বি আংলং কাৰণে স্পেচিয়েল টেট দিয়া হৈছে সেই স্পেচিয়েল টেটৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায় 700 ব্যক্তি আমি সোনকালে আমি এই 3-4 দিনৰ ভিতৰতে আমি এইটো নিযুক্তি আমি দিয়া হ'ব লগতে কাৰ্বি আংলঙত যিবিলাকৰ আমাৰ মাতৃভাষা MIL সেই MILটো ক্লাছ 9 ক্লাছ 10 লৈকে কাৰ্বি লেংগুৱেজত দিয়া সেৱা অনুমোদন আমাক দিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ কিবা আছে